Mammy, it is a Oba fefe mpacho ye. Oba show is why your Bible crew and be focus your snap. As I precubudia. Dear Nape. Pacho be a me pe. Debbie, Nibia, dear Nape. Pacho me pikurana. A dear Colale, no swear a gia. Pacho ye. So way. Bodi, I am me. I am me. Queer pukuya. Mikura Bible, Mikura Quran. Mikura Quran. Sasama me king. A no cray and America. Unyankopon na me asem ewo mu no kore na America me mfa bi nka ho na me nyi bi so mfirim e no kore. Hey, many possible for my free. You oh me young quay. Azambe na odinam. Yo, oba fefe asma me dinam ni. Ma me kasa de why? Me pa cho you oba fefe asma me dinam ni. Isra mo ada. Akore ye wakra. De he. Smaira no ne ye wakra. Abeme. Ai. Ne ye wakra. Nti akra ho no. No ko school ho. E di school no no ko no. E na akoba ase. Omo so be man scholarship. Na omo enti wo mbobo ya man ye so be man scholarship nti omo de sheda ya de beba. Enti dana so ye no. Ade be chiama omo ya dan ya de akọ teacher ni ne sa ba anwumre so omo de ne be ko beach. Na omo akwa akodi agro. Ewo ho awo mpo na no. To akwada from ti omo de akwara na ko. Ti omo de akwara na ko ya na omo de ne ba ya na ade achia no pare ne ye nyina afa ya omo se bye 8:30 ne ye nyina duru. Ti 8 duru ya no. Na moduru he. Ne ye duru school mo ho. Ya ma me fo ne ye duru ho. Okay. Eti ye duru ho no. Na kwasem ni akure waka mensem ka chese nsem bebiri abakosem bebiri ti no kwasem akure wonya achede papa. Na omo koye bedwam ade obi. Ai. E de ade. Speech and prize giving day ana. Ai se bia wo mo ka abakosem se ayenom no. Etu oyade. Oyade. Nti no kwasem ye che na achede pa. Wo so nam se ngomanim nti no. Ne teacher ne se yem be ban scholarship fees we no ngoma. Enti omo wiye no omo cha ne niema ne nyina da ase kofi enti ye kofi na na ya wrape ade ba ko honti ye koya na ye ses we yi ne niema wa woro na tade na aka na singlet enti oya na wayi we oya na wayi we oya na wayi we afei oyi ye na ade na ba ko ya wrape ho ahwa no wasan ye to wasan na ya apro apu ya ne ya so ye wo adwaye ya so ye wo ejare ye duane ti akure tiemu enti wotiemu no na mbus as hey adai ade ne enti tiemu no na kase wo fira konyan so ate ade fom na apro no kuta Na wa we apro ni bi. Na wa we apro ni bi wa kakakra E na de akakura no. na de akakura No fira konyan so ate. Fira konyan so tehwe fom no na kase abeto fom na ho ami die mi de kana me sore ye enti no omo ho no na me fira wa me se bra hwe de asmai na ye o to no so na no pu okro wo one night ten ana kwa e die America no mo de no call hospital to mo de no call hospital no ana wo mo de nsu esi ni so kokko ma be na wotwimie no tini no kwasem school teacher no ya ade no kwasem ani school teacher na ni ambre wo mo ba ho na nurses for ma no nyina no mo ya kore wotimi wu na ya sua nurse wasa okoko ma no wasa bankom Apo kakra ko carry. Apro no carry no. Enti amana ya sampa enti wada ho be na otwemie no. Ti na otwemie no eda a eto so 3 days no. Ene teacher ne ba ko ka chansa ya ne aleke na wo ha. Aleke so this sister guru. Wan aleke no. Aleke ne de wo kire na de on class no. Di teacher ne nua ba na na kire de wo sa class ho. Na ne nua ba no wo won wo firim enti ne nua ba ne firim no ene ye ma eleke no ba ye no ba che so ba shi nua na nan na kura wona class wo so kura wono ba nyina na na pesa ade na ade na eleke no afi de wonti me ma hasi to wo mo kwa na eleke eda esi bo ni penim okọ disine Na de eleke na de apo ne man. Eleke no ya che say wo mo che nyema na sa no titiche ni ba ko na ka che say no
Elek say ya pro no na akora no we ye dia. Elek ne koto apro no rapo. Nti na ye elek. Ampa so akora na ni so tie no akora so aka chen se ni teacher ni elek no na koto apro no e rapo no. Eric no no ko school ni bi. Me pa so no na me kire say this sister na kire ade e school no. Na ne sister na kire ade dia ade no onko school ho bi. Wono de no onko. Na ni o ade nti no de apo be chi obi. Me pa so de ba ya na say ni sister ni wu ya ni sister no wo wo no e na wo free mu. Eti wo wo no wo free mu no na che say ya say yenya wo bi nhye na na mu. Enti ayeso no na wo mu achichafo na afa na o hwe say ebi a ebenye wo bi. Ti na Eric no so kire ade ana. Anti no obesi ni sister na na. Wo kire ade. To no de apo ne ma no. O na de apro no ma no. E na o de ma ne wiezu wan si school mu ho bi. Adana wade apro no ma no ya akora asem ni si ye hospital ho me de se minim wan si ho enti teacher fo ne hu no se ade no ebe ye wono a kire se wo na wo de ade na ma akora so ye wan so enti e ko na ya de keni ho Edi sen asem si ye me pa cho mfie mi na aka se mfie mi ensa e je se ya de na be ka kora no so ya de na ka kora no so mi bro ni ade ne da ne yem anante yem wa nante yem ti akure ne da fo wa ho se ne koto yesu ne hu nyina twitwa e kuro de da ne ho ba bia akure bi kura abonten ne ya de yakoba birim obi a onima de a wo ko school ya man scholarship area sibeni enti ama kure hu nyina twitwa wo de no no me nana no ma me ma na akura na ntra konwem pa o cho bibiri et say ache o se Eric no na de apple ne ma acha kasego ade ni mu yi acha ade ya de na e ba ya wo hu chira bio wo hu hwe na bi wo be hu ana twa da fom te senti school no uko achira bio ade erendi na ade ya le no 24/7 ejina wo so e basa e mo trinku na wo trinku ade o tie wo ya de ne basa acha o how ben de emra incident ni si ye no na ugina sei classes na wo classes e na akọwe apu ya o how we buy acha etikanya ya le na kasa be o be JHS acha affectment agoni kakra na sai ade ne sunya ba pe na affectment agoni o adwene no so yate adwene sei e wo ha bon se ne ye be ye nwonran eya ye fra usen smile ade na ya ade no ne na moye mo ye usen ya le ntente mi mu na wo hu akese ne na moye mo eya usen na kaso na bibi kasa kaso mi efunu bibi kasa wo ye funu ate wo ye mu bubom tu be hu ante watwa acha hu hwe when so better na so da fom wo susu se ebra apple no na de ohaw na ba acha ade ba so ahaw kwa be so na ahaw eba hu fun am da fom si hu eba hu ebe ba opo Amelia meba ebusuafo mama ya nimri ya kase ya mompaye no nyese ye ho ne tan ye de sole ya ye ni ase ye ni mpa wo hwakoda o ni made a ye man scholarship akọ program allegedly de ma before ikese no kora enu ti kwabrane ma na po a afedi adani kraman wo chatting na mama e ba ye manante ho na kra na nkaso mama me we wo ba no wo ba otoso sen
smile asole na ma mentrance ah no no so adwendwa me na kusa saa no Auntie, na botre. Eh, Maria, my affair so the begu ye no apagya Quran buta bompaya, pagya wo ne me ebobo ba fie ho no anya nika. Eh, ya dia. Wona na wo be ko suku academy abehwe wo no. Say wo 30. Wasen so ba nso a ne sere ba kwatu aka lord kwa so. Boy. Ah, yo, e che me dobro ba. Oba fefe ma die ni sie wona aye batai obe yakọ abrabo so ko school no na akra ma ya le no e ba no so na one ne neti ana na oto na ho o se obe na ote wonche ana na ote ne na ho na me ne be ma neti be ma be kan se mi kun neti na ma na sister adai kasayi abate toto nsa oni be ma no se me ni mi kun na said you kasa be man dia so bi a one wawo one so na jini ase ya Maria anti amani ya nyina ampa wa na sa ahumete your friend is say Falahat ochire oh nyiji nem Falahat bra wanim asam no amode aba no enye entertainment you ye wu ne pomasi bre me say da asam ni si ye no na wo we obani case no na mo ma menche enti ukun so ye den no so kofian akwanhie se o ba be hwe ne ba no e oji o ba be hwe ne ba no e bi omo e o tu moto wi didi mu atro mo frese Falahat ukun enya moto asna ni ko na ne ba ko atwa e da ko em tese ukun so na ba ko nya adwuma etu awai o ti fie kala anti nyabotre ejese awade na gu bacha ye asem obronsam tirimo odin o anti hwa baba wa broni sei hwa de ne nyina nso atoto ajeje mu ubusa na ya ono so kazete ho asem mame ejese hukun wo wai bacha wa kra na wade na wo ho bacha na hukun wa kra se bi yetwa ne nan wo hura besi maame okumase no hwan na besuso ni mu na me ba ne ya de ntina maame ba hase na obaya de se ejese ono so hwan na ehwe no sorry asala half at you so hwan sorry fa satana abuasi hu ma so no sorry na maame metrance ye obronsam di boni o hwabuso tumi se abusua na mu na wo waye so bedi wo mo boni de asem ozede de asem na aka chiro de bi na so maame de o maame concert ya maame tu oyi nti wo tasu I don't know. Ma me kasa na problem wo fie Asema wo estima awo ho na dos. Anti o ma yese. Me pa so me baba ayo aye korope wo no. Onu ani. Wo wa ma wo. Ena be ma ka ne ho. Ama ye tere. Ono no ne oba. Ono na ye ba. Eye da na ne kunu de ne so beto anti o na beti a kire mu. Me pa so wo kunu de ne de okunu de ne ma beto mu ne se. Wo kunu no. Awu se ye ankremofo ye ware ya. Ni aware bibiri akono kora aware no wontere ne wonni sika wade hwe no aso no akọ ware bia aso no akọ ware ya ware tata so say mistake na happen eti be ma no kọ ware we no ene ware oba no ketwa ba akọ kan e kan ho ware ketwa ba akọ kan ho ena we ne de tesa ese bo mfi ni mpo na wo mfi kara hati wo mfi no won so ne ma mienu be ma ne ma nyina ye mienu pe eti akoya se wo sode a ketwa na chiri ene wodi yo
ane asa na te de na papa no se ne asa na te de wo mo mpene awade no so eti bra akora konya asa nsohwe no no wo ba no ene wo ho nti wo no ba no na wo ho nti wo no ba no nyina na timoto no so wo mo ba na kyesa ko ma bahwa akora na be man de benya moto accident ana wo mo ye ne se ne asa na te de a me ma wo ba no antana no ho no benya be moto accident ya na yire no so odwane woko nti ye mo ba na yire keto ano accident ne ba odwane ko eti ne asa na te de a ye ma obey entana no ho fi se oyiri obey na me bey ontana no ho fi se nya hwe esiru ani asa na te de ya kan em je samuso me busa busuafo na so wo mo mpane wona wo yire wo ho na wo mfi no akofo wo ba wo soso no wo yikora wara no nya se wetimi hwe wa na ba on show na no ye adwuma kama wakanya msem ma me no be ma na ye de adwuma okay waso wakanya msem ana oye imam ana onu ye christian ni ono so ye muslim etu oye imam te no no nya adwuma bi anka ho nti okan sema atempa na ne ye to kwade hia na okan sampa nti eja no no oba be wale be na anum so nya adwuma na adene ma na ante wo hema me de no kwasem na minim ya besere akwade ye no me na minim because we sister ya how na for ya buy one ho fe o hwe ne hu esena ni mu we wa fon wa fon so e de tu de nkase kase we de wa na kan no mpepa no mpe Israel no mpe po nyankwa wo se bonsu wa fon che o propodi are awade boni ama magija auntie omo ba na wonim se wonya adwuma because auntie the way I ka se wani ate ka mfa wo ba nkwa awade fon sa enu oba fefe ka me mfa na nkwa awade fon sa enti omo se otwa hwehwe ewe na omo se omo se otwa hwehwe wo kurum be me so so de wo kokurum me de se me se ja kurum a wo koron kwa no tum na abetra wa ntumi akasa na no atwefia so opura wo fia ma ho nti wo twa hwehwe nti hwehwe wo twa nti me de minim se ja ebi a hwehwe ye nkomu a afedie kanya msam se ekobode he okanya nsam wo se ya sama me wo baba ko aka ho se me ngwa no onya adwuma no nyina mu no aja be me na asema woni me kan die anya adwuma asa akofo baba ko abeka ho abrako a wo yire no wonti me hwe no na wokofo baba ko asa ade na abeka ho aja wamasenya hwe sa abre no so no anyam ne baba wamasenya hwe enti mono na kure konya na wonya nwo yimpu na kure konya asem no akure konya asem no wade na yire ne ba ko no ba no abehwe ne ba oba no benya motaze eti no ne yire ketu na nam no nya advent no oba de wampira oba de ehuri no koto nche na wasi de ne naite na te zanda zuwa ne na te ne na te ya no ya oba ye no ana omo ye ne se nya hwe be ma na pira nti sa na te ya dia ya ma na de wayiri moto so no metra ho mehwe no o so adwan nti ya ma na ba no ana busuafo anse da bi oba na wo ho no be ma na hwe no na ana okonya nso hwe na ana omo kan ya na me wo fa no se anya hwe efi ye di oba ma di dem a ya no nti nya hwe eti abansa ne sikara na insurance na wo de be ma no chere ne mma ti aba nti baaye no wo yi we no gewe ana wo ne wo ba ketwa na we no hwe no insurance ne baaye no sika ne yese yase da be ma na 500 million asese obi ane na ba kwate akaka akwanso no bebo accident ni si okuro be so accident resi amasaman kra na mo nti amasama pepe hona obenya accident amasama pepe hona ayirisi enti ba sa no oba no obaji sika no wone odena na ba ko na ye kakra no oba no kwatara o ma me kuru o ma ji sika ni na sa ene e ma me halafanas tena ba bi wai de odi sika no so ntena nkran enti sane na ba ko tu one ane wate no beboa enti we no na so hwe oba no na nyame pre oba ne nkwa enti ama mesra mo ada adomfo ma me nti ba mo ba ye ne sei ba ye nse mo ada wuruma sa akwada no benya na hoto hoto odi fo pa ba be mama
na me say eto da bi kura de de to aduane adie no na na obeso onyale mane fa nsuo nko gina traffic mu edi pa fon say ko gina traffic mu so to wo se jalebi asem jalebi akese wo se gusu a won tonsu because onyale ne hoden e na awe ne na nso asrasra kakra na wo yede nye sika to nsu wo bowa na wo bowa na ho tonsu yo wo de transition me bai ma me ameri abe transi medu na wo bayi beton na ade wi ane ato ankomo so why onyankopon alla can they do sister about o sister aba ntie ne ye ntemo anti transi why some need no tie say ba wo ba ye no una na hoto na wo be pa na se den aja mewura aba pampa sha mo da woroma ya mo ba ya mami bia ya abeyi samo da woroma so be ya bibi kakra kwara na de be ko sukuu a ne se nye na mfi sukuu won ko yo kwa no akotwashi se ya na mo mpena hoto eja de otu a wo ye hu abufu papa ya Robert na Mike anim sa ka se twan o ma me betra opena hoto bo ba park so aso ahin chentre she enti me pa sha wa da woroma de obeya mami bia aja me hwe wo a me hwe mo a me sere mo a ma me wo ba no mane mpa bibi nye sabi ni be pira wonyare ana wono ni mu aye no asma no ni mu eh yanti wo case o na wo free say me wo case me se champo bremu de ma me so na me se champo mrem me wo case pa so mami me das se fitia no pa kopa nwe twetim ma wadare job no mbende me pa chonti yem pedru yem fananti pedru mano na se duro no ye de mano sa ebire bi beso no ebe ha akora no akora no be ye jim oba ye kase oba ye jijira ele oba ye jijira onu atumi ka se na duro ni san na ni swai shishisi ba onu ma duro na no wadwo abrampa my lady obi afie mu asemu ene no kre enti ma me se de ni ye kam ye besere se akoda no my lady se de akra na nkasa person hoto no ko school no so na akra ni hia 101 no odi nkomo se opesu ko school my lady wa akra rebe wo akra ni se opesu ko school ense so otena fie kola oni made my lady mami a wote wono so ba ya wo ye se my lady asante gramo santi tramo mu shi maladi mami a wote okoko ya wo se ne hna ayafiafian maladi ya so obosi pa o oba kama obosi en wa hwe asebo de tro awurade nyankopon maladi yasin ne ba no ya ne start ye no ehun adwendwene ana kofa asmo se de ndien ana so abedwira no wote ne ho ba biente otwa no adwa ti maladi won so ti wono sese so no so na adwene no mo kana ono so nsa ne nsem nsisi so maladi na ni nyina ni twan ko wie se mami si anya difo bi anaze obi a padi hunufuo bi a maladi mami wontimi mfa no ni mami ti mfa no ni they said they so pompo ya he no ani ya de he ni ko sabre wati he they say aye roso na se ni ko pompo we say aye kompo le boni ko maladi asema da ho mami no se me mani abiri se ni ma se me sofo bi a me ko no wa say me se minima se no hu bia ma obi ka se unim hu bi enti mi no hwe enti me sra mo adawroma mo se ntina m jama o se mo adawroma de mo ba ya ma me pa ba mo no yo interview hello pa hello Ashen Prophet hello abiji lines no nipa na ye be frɛ no wo stole no e be fa de hello ye nua ba bi nso se oku atukwa agya no
obi akodi na masebie so na japade na pro emema na aba no omu tu kwane aye niema o amanfo ye nuro ma lady aye nuro ti wan hwe ye e betia ka wo be hie de wo be hia amankwa nhia wo be hia no wo de mo ma wa ze de mema na si tu nuro afi etumfo amu ti hello Hello sister ke be so mu nyane no ano ka bi jejina ho anka niema se pa te sai nyame adumo na patro mo so ya hu ye ya maami bi di asema beda ye o se ne nana ba mu wa o mu akra o mu be speech and prize giving day kra ne ko born ne homoden pa ma school no kra ye se on be man scholarship enu mu no onyinya achede no mu ba fie achede ne ba ko ye apple wo ka apple ne ho wi ya wo tiam se gawu wo mu ko ye no oda fam na apple no kra no ne aguro tuana no yedi ko pie mu ewo korebu okoko ma na awotwe mienu since then wadani twafo beba wo pose kanama yesi enu ade di hode wo twafra no pakopom anwumre hu akora ya wadani jobu arahuni ne honam nyina tutu akuru mate antina de adwuma da ho no we de mesra mo ene Ghana fo na tiefo nyina etwayare enye hospital yare o metuma so no na ne kasa ni nyina ne se ye di sunsun bi tumi bi ye fe ne se ba ye di medicine na se ne kra ne mpa ye eba no ye di ma bofamfa ne kra pe nse ne kra mpa di a be sei abofra no ama da ne etwa ne egurani ma se e wo badu enti we di me ama be hwa abofra no na ye da dance ye adanya me ase acha adasa manyinara na me aduma so metima na so be menda be menda be no omo okuma se ya yo ena me ka trom se ye de semu bi omo no na go pro ajia wagu sata wagu have currency ati asama oka ye nim yo baba ya mani ni sa wo mo ano me de throw de free oko minim wo so waji adamu no se wan so ayo mu dwa broni a ene na wa omo no ho Saturday me a me de biska be fa ka ba abahwa abofra na no ho ato ye nim na wo de abofra no be yo daati mo ka se mi sa abofra ni ma de pa ye ntuna se e ma ne nsai ya me so ka me kan Saturday me no e be tia you Asian prophet onyame kan yo difo onyame kan so ye dase ni ba ko teacher ni bema IBJ ya hwe ni video no be su on national television so e ma me kra me ka difo eye ina msi difo adai tu nyonko be me su fe enyo omobo wo kire te koye ene ye friend no so aye busy o kira de na me see you because one go be me na ba o di fo gan di more den papa piki eya na eyo na male de eya Abraham prophecy enti male de medisi no me de se nyame di fo de atuato me de na me ka kosia na wo de asi no wa ni hu bi no agem we ankane na tete ho no mu kosie from so wa wi bie ka se be hia eno na e ba beduru ho no e bisa krake tua wei male de ma ne nsei ye ma ne nsei hwe ombe timatintim omani ase enso no omo anene ye eno ana sabre ye hwehwe nyame di fo pa omra medu maladi abije krom samfo aduam kesi bi ansia maame ne bai wo dwane ni na America obetina me hwede maame ya nam se ante wo dwane ni na America ante niema wo ho ante eti hweye idro nyame mitimi nya sa suon enam se anga ho over to you difo pa wonye wo hwe obeba belande maame bedru keti apeno se wose memma wo dwane abije krom o samfo aduam abije krom mutu baye so mo de ha mo mane mo nananom na mo san de wo mo nena ene na mo penuro e de ama won na obetra ne to mo asetiem dri enu udwane ye sanfo aduam abije krom eti maladi media hia me ne se di for pa betima bepiem e da memrenda bebia mi wo bia se mi dwabo nkura me mekwa akodi akire bi na de kura wom makwa akwa bi e de abeto atiefu anim e ntimi nkoba se akoda 15 years ni muade e ba bebu abusua ni ekopa yade se de abeto no so maladi enso sa abayisam no sa ne ma no so biem e wa santimem eti wanim hu bi free sabresi so photomanto esi ho na wo yade je kwa akotum maladi me da sipi ye de ye si ye nyamfa nche
wa hene santam o wa wani kotwa masam yenu o ye de ye adwuma difo pamra na kra nya na hoto amariye asam aye kan sanya gudie nya gudie ai sampa me kwa bia ya mo ka no me no mo ya adwene ko ba o mama e mana mane sa pepepepe because afa be wi ase na tanko mun kala edin sekai isifu edin sekai ba ya santini santin abra so santikremo eti tanko ni mun kala ni fuseni omo be be so eti ko ka kire mo se wo nana no wo de ne ba SOMPA no ya frɛ papa bi won kan na dwuma a wo ya no oso be ba hwɛ me ne da na nipa kra o gina kwala no ho no wo monitor duamu yi ti so omo pene so a e wo ho wo man pene so a ye de ye wie ye me fa cho obi ya be pene so obi ya be pene so ne kwa so a enti ekwan bi ya obefa me ne da mo ada wo ma me hwɛ ne kwai ekwan bi ya obefa so obi ya no me ne da no wo mara okay ya da sim adia me se me da mo ase eja ko why ti yem fan sha me nda why na nsuja ante hye wa wo de aba ho asafo he pedro ye na padwuma ye wate na ma ne bebre se banidi bia ana se bibi nti yem fa ndi nti ne chro be ma ne din be ma ne de fa ndin bla ade kro akoye no obi enwu na dapa ante meja akwai yo kote twen edanum producer no ba be ka ba bia mo be hia no why a chiro yo ya be ba odi ha ho adi ya unana kwala kama obe ya ho na agi auto fie ni ana eniama na ade asisi nsiase efi boni mu try na o hwababa a wakama sei maledi wapempan aka na nkase omde ni photo kire ye no ho oba kama be me be wale oba oni adwuma ye eso ye limam mere sa omo mpese adwuma ye maledi du ba bia na omo ya mabufu o obonso mafa megafo no omde nam munya adwuma na munka nyame asem no so nka ho ena Pentecost mame ye ka no kra uni adwuma ye fa sofo ena wunya adwuma ye mfa sofo Pentecost Church of Pentecost unya adwuma wo ma ye sofo wo ye Roman father unya adwuma wo ti ma ye Roman father e wo so ko school na ya no idie Jesus is coming again for no Jesus is my shepherd for you ukokan wo ukokan to full time ministry ukokan full time ministry ukokan Apostle Paul no nyina na ye adwuma mo hwesa nyama na mo ye ni ye